Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ano ang tapala, ti dilakay? Adala ramidak iti bakante alote bakay. Ay nawaw, apay ako tiyang manan katriri nga ruday di adaga. Arabidak kiti aparadaan. Tapno damot pa kay ranudak Inton madamdama, day tamanan ti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Siyempre, ilaban ko mat ti karbagak iti day di adaga Itian niya aga po nga agpaabakak ngay. Unang urayan tayo amalpas ti hiring alakay. Ay saan? Numauray pa ilaan. Kanong tupay nga rod. Ang mga numano atawin pa iti mauray. No apay nga main adi mo kayat apaggudwaan nyo latan nga agkabsat. No imanugot ka kumaidipay o dinalpas ko man. Saan na mabaling ko nga rod? Kukwak day di adaga. Tas siyak tinang ipatawidan day di tatang. Iso anawaya ka makaramid no niya tigayat ko. Ijay samot ti pagparparadaan ni Rafi aka anakanta. Awan bibiyang ko iti day di Rafi. Isumot ti makamong agbiro kiti pagparadaan na. Ay, awanan, sigurado nga apa mananday ta. Amum anapudot ti dara ti kaanakamkan ka. Karkarwang pailaang nga may. Nanang, pagbalinin mo tinanggal tayo di aparadaan ti dagayaw. Di mulatan ikaskaso ni Uncle Mau. Ang mga nuintun madamdamakit, paritan lang agparaday jay. Makisarita kalataan na saya at kang na anak ko. Adamot karbangak iti day di adaga. Naagumot ngamin day jay kabsat mo nanang. Ape ngamin adi na kayat apagguduan nyo day jay adaga. Ti kayat nakatbukudan na lang. Urayan tay latan no anya ti resulta ti kasaw. Makapaasar day jay alakay. Gaputagul ulimag kayo. Kasi jay matin taramigan na. Ay nawaw. No makiapa kakin Uncle Mau saan matla ang agpaabak day jay. Isupay kit di apagsakitan ti ulom. Di na panunutan na lakayon. Dandanin tapit na. Ay saan anasaya at ti kasta pa nagsasaum anak ko. Madiman ti kasta. Pudnungat nanang. Lakayon. Ngum naagumpay lang. Maitugot na nga ruday ta adaga no matay. Anya ti kunam, Teddy. Iparadak ti talulugan tayo iti bakante alote bakant. Naa, iti anya aga po, kat nalawa mo ti arubayan tayo. No saan ko nga ramidan ti kastoy? Amangan no tagay ko ang damutin day di adaga. Unay kalaki di mo tin, ay Teddy lakay. Praktikalak lang bakit? Di mo la maitugot day ta adaga, numatay ka. Iso amabalin ka di ka agbalin anaagaw. Saan akinaagom ti kastoy nga aramidak? Ilablaban ko lang ti para kanyak. No imanugot ka laang kumapaggudwaan nyo nga agkabsat. Dinasaya at kuma. Awan kuma ti pagparikotam ita. Tinaibagan ni tatang kanyak iti si bibiyag pay. Kat siyak ti pangipatawidan na iti dayjadaga. Adda pa managnag mau akasta ti imbaga ni tatang ken ka. Amangan mo't no agar aramid ka laang. Tilogan mo ngay anak ko. Imparadak nanang. Ijay. Iti dagat iti apong apag-apahan nyo kin uncle Ay nawaw. Ang mga no agungot ni Uncle mo no makita na tilogan mo ijay. Ay nananang, sigo din nga iti pagparparadaak. Abay ko mga iimot na ngay. Paradaan tayo amin day jay Amumat ti ugali ni Uncle Mau. Nagulimag tayo idi pinulatan na ti kanal. Tati ko na nakitdaga na day jay. Ita, agraman paradaan, ipaharit na. Jakman amukin ni Uncle Mau. Ngam sigurado ang makaungot day jay no makita na nagparada ka ijay. Anong san na Tawan daduma pagparadaak nanang. Saan mo't amabaling agparadaak dita kalsada? Kasino ba't nga tatiawanan bay na nagparada diti paradaak? Cyril! Apay ka di tata. Asino tagin ko ko iti detolugan? Amangan kunak ngam amom.
Itala nga nakitak dahi alugan ka. Lugan ni Rafi akana kam dayta tata. No sa anak nga agbitot, kagat-gatang dayta alugan na. Anya? Apay ka di tata. Awanon ba yung dahi Rafia? Asino tinangibakan ko na mabalin na tagparada dito'y? Agraraman dahi tatawa. Kat no sigud mo't adita ti pagparparadaan na tata. Saan nita? Anya? Mabit man lang, takasaritak dahi tatao. Rafi! Rafi! Humol ka dita! Apay ka niya kay. Nakalalao kayo. Kat maturog ti tao. Asino tinangibagakin ka amabalin mo tagparada iti parada, ha? Ay no, may paritan, tagparada iti dagaday di apaw. Awan karbangam nga agparada ijay. Tagikuan man ngamin ako na akon. Ikatanday di alugan ijay kunak ni. Nawaya pa'y mata. Ikatam mo no? Nalabasan ti kasta kinagom yan kal. San asyak tagal kalabanam? At dakal pa ni nanang iti day daga. Agpada kayo lang. Iso adi mo ko na atagikwam. Agraraman kamat. Kanayon langan nga agiskandalo ka. Anya ba na hindi mapaspasamak dito, Bagbaga am ta anak mo si Kamerse. Awan babay na nagparada iti parada. Nalawa pa'y mo't ka ba, guys? Ay, basta! Ikatay nyo dahi di alugan. Tanusan, sigurado adi yung magustuhan teramida. Nakababain launay ti kastangar aramidin nyo, Teddy. Nuagol uli magaklang. Amangan no dumakkel ti ulo dahi di Rafi. Agparada laang apay nga iparit mo nga main. Wan tamangan no tagikuan nakit di. Ay naapo aya, Teddy. Nakababain ka dagiti kalugaran amakang kangag iti apayo. Awan bibiyang ko kadagita karuba. Ay nawaw. Apay, isuda aya timang palpalamot kanyak. Saan man? Day taadagalaang ti saan nyo apag kinaawatan. Man nakibiyang tumad dahi di Rafi. Una takabsat mo ti inana. At damat karbangan da iti dagaday di tatang. Talaga kit di asairo dahi di kanakak Kat oray si kamag, may sakamot asairo no daduma. Hay, awanan, nakababain manan kadagiti ka aruba. Kasanumot ngamin. Naagom na angkal nanan. Idi si bibiyag pa'y naapong. Ijayan ti pagparparadaak. Itangawanan na apong. Iparit na kitden. Di mat imbagak keng ka, adi ka agparada ijay. Sa dino nga ro ti pagparadaak nanang. Awan mo't nalawang arubayan tayo. Alangan mo't adita kalsada ti pagparadaak. Wano saan, kasaritam kumapay ni uncle mo, anak ko. Nagpakada ka kumapay, asak bay nagparada ka. Ay nananang. Itikas ya kinaagom ng Uncle Teddy. Narigat ti makisarita kan kuana. Sigurado adi na mo't lang ipalubos nga agparada ak ijay. Di ure pa ipakadak kan kuana. Ay, nagrigatin ayati kastoy. Nanang, ilaban nyo mo't ngamin ti karbangan nyo Di kay agul ulimag. Di kay agpaabak iti naagom akabsat yo. Asino ayati akin kuko iti daydi adaga na Mercy. Day di tatang pagguduan mi kumakinti di akabsat ko. At damat gayam karbangam ijay nana. Wan ngam ti kayat ti kabsat ko kat bukudan na. Anyan ti kasta agalad ti may sa akabsat. Wan nga rod na kong. Isupay ki di ti makagapo no apay anapudot ti dara dati di ken Rafi iti tunggal may siya. Kanayon damot ngamin nga agsubang nana. Italaang manin akin maruda. Dayta paradaan manon ti makagapo. Anya ti desisyon ti korte aya nana. Awan pay nga raod, ngam no agpakumbabada kumaadwa, no awan kumati na agom, awan kumati riray. Talaga nga addadagi ti kabagyan akasta nana. No dagati saritaan, uray kang mali ti ilablaban da. Sige latta. Nangiduli nam iti tools ko bakit? Apay man ang tituls mo si Katedey. At nalatarimaan. At day ti salas, kitaom iti asidag ti sofa. Okay. Numapan ka ijay, pang nga asim tadi ka makiap-apa lakay. Depende lata, bakit? Anya depende. Aramidem ti maiparbeng lakay. Tani, lakay kan. Agpakumbaba ka kumamatan. Kasano, no damanan ti sa iro aka nakakijay. Di yulatan ikaskaso ti tunggal may saa. Depende lata. Kontrolem ti bagim lakay. Saan kumangamin ati kinaunget mo ti ipangpangrunam.
iti kasta, saan kayo nga agsubang iti kaanakam? Uray mo't ni Rafi. Matititabas ti dila na. Isu nga rod aliklikan nyo pailaang titunggal maysa. Takasanuno ag kinabil kayo ket addamadang ran. Rafi! Rafi! Happy ka din, Cheryl. Mapan mo kitaan ni Uncle mo ijay paradaan. Maat-atakin samot. Anya? Agawa tamangan no anya pa iti mapasama kan ko na. Diyak matamu ti aramida. Anya tar aramido na ijaya. Diyak mo, mapan mo kitaan. Amangan no masapul ang maitaray ija ospital. Agawa Sa dino tinaggapuam, Rafi. Intaray ko na Uncle Teddy ija ospital, nanang. Anya, apay ni Uncle mo tiday? Anyat napasabak kang kuana. Jak sigurado. Yung kaslati ko nadakat na atake ka, no? Anya, amo ka din ni Antim sa bilti na pasamak. Amo na nga intaray mo nila kay na iti ospital. Amo na, nanang. Pinanawak ijay. Isuda mo ti makaamo ijay, Ni Uncle mo ngay, kumusta ti kasasaad na? Ti ko na dagiti doktor. Adda ka numatan iti natalgid a kasasaad. Yung masapul ang maobserbaran pa, nanang. Kunaklakit din no anya tinapasamak kang kuana. Pagyamanan tayo iti Diyos, ta nailasat na latta. Kumusta tirik nam lakay? Hospital sa to ayan ko. Wan ata intaray nakatika anakam dito uy. Kanak. Asino kumapay nga iti kaanakam? Nilaang matrafe. Naimbaglaangan tawan da kas anapasamak kan ka. Kasta ka di. Pagyamanam launa iti kaanakam lakay. No saan na ka nga intaray? Amangan no naustel kan ijay. Kat, ayan na ngayon. Nagawi din kasaritam to no makarwar ka dito ospital. Agyaman ka iti personal kan kuana. Adan sa matan dahil da jay alugan, nanang. Kaano lang ang anagatang da jay. Apay ka di aya. Saan matan ang ma-start? Nay, apay ngay. Makapasar nga rob. Sapay adalakad ko yung tunbigat. Ang mga noadam mo yung expert ang mabalin ko apag patulungan, nanang. Ni Janri ko mangam nagpasyudad mo't itay agsapa. Awanan sa balay, nanang. Ni Uncle mo tidi nga ta. Makabulan mo't tan tinapalabas sipod nakarwar iti ospital. Kabailan na mo't siguro timang tarimaan iti lugan. Ay nawaw, mamati kayo mat at tulungan nak na Uncle, nanang. Kat no kaguram iti tunggal maysa. Anyat amom ngay, ang mga no nagbalbaliw mo't ni Uncle mo ta tinulungam iday. Saan, nanang? Ang mga no agsubang kami laang. Anya lakit di mo dahi taluganan. Di mo tin matarimaan. At ang samot parikot mo, kanakan. Ay, da kayo mo gamang kan. Nan ano tilugan mo? Saan nga rod ang ma-start, Uncle? Jack mo't nga rod ang manuan niya tidadahal na. Kitagman kanakan. Ang mga nodalaang nakuti dita. Sigurado kayo ka di, Uncle? Sigakit di mat. Siyempre Aglisi ka. Tay patas ko atarimaanin no matarimaan ko. Alaman nga rod, Uncle. Tulungan nak man tanay. At dalakad ko yung tunbigat. Kit usarag ko matilugan ka. Nalpasin kanakan. Ipatas mo man lumayatin. Apay ta. Mayatan, Uncle. Naimbaglangan ta tinulungan na. Una, kaputa kaya't kumati bumawikin ka kanakan. Tinulungan nakmat itinaatakeak. Iso bumawi akmat kan ka. Ay na. Agyaman aklaw na, Uncle. Dumagas kayo pa balay atag kapito yo. Ne, saanan kanakan. Apay nga eh. Altapay nga mintaramidag titoy. Tinasayat. Gumatang aklangan iti soft drinks di tayo store. Tagmirinda tayo, Uncle. Altaking ka tayo kanakan. Di kayo pumampano Urahin nak dito eh. Isublik ti malukong yun, Nana Mercy. Agyaman nak, Shirley nakong. Wangayam, nagpinnakawan gayam ang darafi kan tatate di nana. Ay, Jack amo anak kong. Nalabsak ngamin ida nga agulitag itay. Kat nagmayat ti kakatawaan da iti paradaan ni Tata Teddy. Aya, Una na,
Anya ti pagsarsaritaan dangay. Jakmet nga rod maawatan no anya, nana. Nangagkulaang ti katawa dado, ha? Ay kat nasaya at ano saan dan ang kagurat itong galmay siya. Wan nga rod, nana. Nakababain mo't ngamin no kasta nga agapa da. Tawa nagpaabak. Launay anak kong. Kasla ubing damutan no kastang agap apada. Di da pa yun maanawa no daduma. Agmerienda ka pa'y lakay. Saan pa'y analuto ti karne aginatang ko? Sana ka mabisin, bakit? Ay nawaw. Katno saan ka anangan sakbay arimwar ka? Nagmerienda kami kinkanakan Rafi, tay. Ha? Pudno ka day? Uwan, bakit? Apay ka di. Saan yun akagura ti tunggal may sa lakay? Saanin, bakit? Nagadungarot tinagsaritaan mi, tay. Isumot lagayam anabayagan ka? Una, tadungat istorya ni Rafi. Oray siyakmat. Ato istorya ken guana. Nasaya at mo't no nagpinakawan kayon. Madimot laang no tong palbiag nga agap-apa kayo, gapo iti da ita adaga. Uwan nga rod, bakit? Paggudwaan nyo kiti nga minan nga agkapsa, tapno awanan rire. Uwan, bakit? Kasaritak to ni Mercy kapsat ko, noon niya ti may bagana. Kasta itad mo mo iti para iti kapsat mo. Narigat no day ta adaga, ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan nga agkapsat. Ay, nawaw! Itid mo ti umno wano husto para iti kapsat mo. Di ka agbalin anaagom. Ngamin, ti kinaagom kat mabalin amang perdi iti nasaya at alinangan dagiti agkakapsat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.